Tariki ya 10 y'ukwezi gushize kwa gatatu umwaka wa 2022 nibwo umugabo w'umukinnyi wa filime Uwihoreye Jean Bosco yatawe muri yombi, akaba amenyereye cyane ku izina rya Ndimbati ari ryo rikunze gukoreshwa kuri we. Nyuma yo gutabwa muri yombi yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha rumushyikiriza ubushinjacyaha, akorerwa dosiye ndetse ashyikirizwa urukiko, akaba yaraburanye ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, ariko urukiko rukamukatira gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Yaje kujurira iki cyemezo nubwo mbere yaho byari byatangajwe ko yafunguwe, ariko bikabinyumoza. Nyuma yo kukijurira ejo ku wa 4 nibwo yagombaga gusomerwa ko afunguwe by'agateganyo cyangwa se akomeje gufungwa. Mbere yuko asomerwa mu masaha mu gitondo haratanye gucicikana inkuru zivuga ko Ndimbati yamaze gufungurwa. Bamwe mu batari bazi ibyo gusomerwa ko n'amasaha asomerwa bakaba bayafasheho kuri, ariko nyuma ya saa sita ubwo yasomerwaga urukiko rukaba rwaremeje ko nta gihinduka ku myanzuro y'urukiko rwa mbere, ko Ndimbati akomeza gufunga iminsi 30 y'agateganyo mbere yuko atangira kubana mu mizi. Inkuru irambuye Ijwi ry'Amerika ryarikurikiranye. Nta ngingo n'imwe muzo bwana Jean Bosco Uwihoreye bakunze kwita Ndimbati n'ubwunganizi batanze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge zahawe agaciro. Uregwa ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Habonekaga uruhande rw'ubushinjacyaha, abavandimwe n'abafana be benshi bakunze kumukurikira muri sinema nyarwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burega Ndimbati icyaha cyo gusambanya umwana. Uyu mugabo wamamaye muri sinema nyarwanda icyaha aragihakana, akavuga ko bakoranye imibonano mpuzabitsina babyumvikanyeho. Uregwa n'ubwunganizi bajurira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge bakinenga ko kitubahirije amahame agenga imanza z'inshinjabyaha. Bavuga ko cyavukije Uwihoreye inshingano zo kwita ku bana be. Uwihoreye n'ubwunganizi bavuga ko icyemezo ku rwego rwa mbere cyashingiye ku nyandiko n'ubuhamya bidatanga umucyo ku kibazo cyagombaga gusuzumwa. Bajuriye bavuga ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwagombaga gufata icyemezo rushingiye ku bimenyetso simusiga bitangwa n'abahanga. Bavuga kandi ko umucamanza ku rwego rwa mbere yagombaga kwita ku matariki uregwa n'urega bakoreyeho imibonano mpuzabitsina. Ndimbati n'ubwunganizi kandi banenze icyemezo cya mbere bavuga ko kitahaye agaciro abishingizi bari batanze ubwo basabaga kuregwa yarekurwa by'agateganyo. Bakavuga ko kuba afite umwirondoro naho abarizo hazwi atabangamira iperereza ubushinjacyaha bukimukoraho. Uruhande rw'iregura ruvuga ko gufunga bwana Ndimbati byaba ari ugushyira mu kaga abashinzwe kwitaho. Uwari umukoresha wa Kabahizi ufatwa nk'umutangabuhamya muri uru rubanza avuga ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 2019 ataraye mu rugo, mu gihe Kabahizi we avuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 aribwo Ndimbati yaraye amusambanya nyuma yo kumusindisha. Maître Bayisabe bunganira uregwa akavuga ko ayo matariki arushaho gutera urujijo, kandi n'ababyeyi b'umwana bemeza ko batazi itariki ya nyayo yavukiyeho. Avuga ko hari abandi bamuri nyuma kuko yakingiwe bwa mbere ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 2022. Akavuga ko ibimenyetso aregesha bibumbatiye ugushidikanya. Uyu munyamategeko akavuga ko dosiye ya Kabahizi yatangiye gukurikiranwa ari uko ageze mu itangazamakuru. Ubushinjacyaha bwo busabira Uwihoreye yari yasindimbati gukomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe bukimukoraho iperereza. Buvuga ko nta nenge n'imwe busanga mu cyemezo cy'umucamanza wa mbere. Buvuga ko bushingiye ku makuru agaragara mu bitabo byandikwamo abana bavukiye kwa muganga biboneka ko Kabahizi yavutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 6 2022. Buvuga ko umunsi ataraye aho yakoraga aribwo Ndimbati yamusambanije. Ubushinjacyaha bushimangira ko urukiko rw'ibanze rutanyuranije n'amahame areba imanza z'inshinjabyaha. Busanga hari impamvu zikomeye zituma uregwa akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza. Ubushinjacyaha busobanura ko urukiko mu bushishozi bwarwo arirwo ruha agaciro abishingizi batangwa mu rubanza. Buvuga ko burega Ndimbati icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 2 kuzamura, bugakomeza gusaba ko afungwa by'agateganyo kuko bukimukoraho iperereza. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakiriye ubujurire ruvuga ko uwabyaranye na Ndimbati amushinja, kandi abahanga bagaragaje ko abana b'impanga ari abandimbati. Ruvuga kandi ko kuba impande zombi zitemeranywa ku matariki bikekwa ko Kabahizi yasambanyirijweho bidakuraho impamvu zikomeye zituma ubushinjacyaha bukekaho Uwihoreye icyaha. Ruvuga ko Ndimbati atagaragaza undi munsi yamusambanyirijeho. Rushingiye ku ngingo z'amategeko, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanze ibisobanuro byose by'uregwa n'ubwunganizi. Rwavuze ko kuba gufungwa by'agateganyo ari irengayobora nta gaciro byahabwa igihe hari impamvu zikomeye ku muntu ukekwaho icyaha gihanishwa igihano kuva ku myaka 2 y'igifungo kuzamura. Naho ku ngingo y'abishingizi yari yatanze nayo urukiko rwayiteye utwatsi. Rwasobanuye ko kuvuga ko abishingiza ari inyangamugayo kandi nta nyandiko igaragaza ko bazamwishingira nta gaciro rwabiha. Aho bagombye kuba bagaragaza mu nyandiko uburyo bashobora kwirengera ibyangiritse. Ku kijyanye no kubaburana avuga ko afite aho abarizwa n'umwirondoro bizwi, urukiko nabyo rwabitesheje agaciro. Rwashimangiye ko Ndimbati ari icyaha gikomeye. Rwabaye cyo kimwe no kubavuga ko yamufashaga kurera abana kandi yifuza gukomeza izo nshingano. Urukiko rwavuze ko bidakuraho uburemere bw'icyaha akurikiranyweho.
Nyuma y'isesengura ry'urukiko, umucamanza yategetse ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge gihama ko kiri mu ngingo zacyo zose. Yategetse ko bwana Jean Bosco Uwihoreye uzwi nka Ndimbati akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe agitegereje kuburana urubanza mu mizi. Ni urubanza rwakurikiranywe n'abantu benshi biganjemo abafana ba bwana Ndimbati. Bamwe muri bo bakurikiranye icyemezo cy'urukiko biyunamiriye, abandi bitangiriye itama nk'ikimenyetso cy'akababaro, itama nk'ikimenyetso